Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu igama lami nguvusi mavusana insizwa yaphansi le ejozini kwamhlaphe yalingana bafowethu sila bafowethu lapho khona esikhuluma ngezinto nje ethinta umaskandi asigxeki kodwa ke siyalungisa sakhe futhi nalapho khona esibona khona ukuthi kufanele ukuthi kulunge kuyimibono ke bafowethu lokho esuke sikhuluma ngakho asisho ukuthi sisuke sifuna ukuthi kwenzeke exactly kodwa ke kuyimibono engifisa ukuthi abantu futhi bangene ku-comment section bekhulume bephawule futhi ngokwakhayo ngoba sizama noma singesulungisa umaskandi kodwa ke siyazama ukuthi sithinte lapha nalapha asihlaziyi ngeke siuhlaziye uma ungathi uhlaziya umaskandi ikhanda lingacrack okay ake ngihlala nje endabeni ngeke ukumosha isikhathi senu ngimoshe idata bafowethu namhlanje sizokhuluma ngensizwa yangapha ngakithi ugatsheni le nsizwa bafowethu njengamanje ihleli phakathi la enkunzini yabona nje mayithi yimi umalume yimi iphakathi enkunzini kodwa kunento esengithe ukuyibukisisa ngiyafisa ukuthi le video yami ifinyelele kuyena noma bafowethu nenze sho ukuthi iyafinyelela kuyena mhlawumbe lento engizoyikhuluma izokwenza ukuthi thina njengamabhinca sijabule ugatsheni bafowethu ukhipha e-tax studio khipha umusic omnandi ngalendlela isimanga isikhathi esiningi usebenzile nge-tax studio kodwa banokumfeature bemthathe bemise kwesinye istudio emashingeni igenge lena esafuna ukuvela ifike imfeature unjini wasemashingeni uthi nje mayefika ayithathe leyo part lesuka iculo ugatsheni ayifake lapha enkundleni yakhe yokuxhumana leyo ngoma ivele idume ngendlela eyisimanga futhi ke ubona ukuthi ulayini uhlezi kulayini uma ulalela kahle umaskandi ngizokwenza example yabona nje kunengoma eyacula ugatsheni wathiwa le ngoma baba waqonda lapha laqulu waqonda ulimi wafike wayicula le ngoma ugatsheni beyicula e-studio featuring artist la ngapha ngakithi ejozini okuthiwa umguqela bayicula le ngoma bafaka le part le okungeka gatsheni ilithawula lamabhinqa angisho ukuthi leli lisengomeni yakhe liyabheda cha albeit li recordekile ngendlela yalo limnandi futhi nalo ngendlela yalo nale eyayirecordwe lapha nangile okungeyamguqelwa imnandi futhi nayo so lokho kunginikeza omunye umqondo ngase ngithi no ake ngikhulume ake ngiyenze le video mhlawumbe ingafinyelela kuyena mhlawumbe futhi nabalandeli bangayibona lento kuyinto eright ukuthi ugatsheni akake asiphe iCD noma kabili ngonyaka njengoba siyazi ukuthi ufika khipha ugatsheni noma ngabiza ngelinye igama leyo CD leyo ayikhiphe emashingeni angikhokhelwe ke njalo ngalolu daba angipromote istudio samashini anginayo ngisho inamba kamnikazi wayo kodwa ke ilokho engicela ukuthi sengazi ukuthi ugatsheni angakhipha kabili afike mhlambe phakathi nonyaka afike akhiphe le CD leyo ayikhiphe emashingeni ephinde ithatha ihambe mhlambe ngoDisemba bese uyabuya kayani uyayivala ngogatsheni kumbono ke lokho mizinqwele angazi ukuthi nizokubona kanjani kodwa ke kumbono womkhanya kude TV umkhanya kude TV futhi ngifuna ukucacisa lana akuyona iCD yomasipala iTV kamasipala akuyona iTV futhi mhlambe exhaswe ezikhulu iTV nje yethu nethimba lami engisebenzisana nalo akuwa indaba esikhulumayo indaba ezisuka kuthina nemibono esuka kuthina lokhu nje esikhulumayo njengamanje ngogatsheni umbono esiubukayo ngokulandela umaskandi nanokuqonda nanokulalela ukuthi lento imnandi sengazi ukuthi ingenzeka kanje nawe lo mbono ungakwazi futhi ukuthi udlulisele abanye abantu ubone ukuthi mhlambe nawe ugatsheni mayifika kuyena kulento eyibona ukuthi hayi cha labantu bomkhanya kude TV babeqinisile yazi uma ngenza kanje ngangcono ngoba ikhona enye ingoma ethi njalo ngolesibili nangolwesithathu kutshwala into enjalo leyo ngoma leyo nayo futhi uyenze lapha emashingeni yahlala exact kuyilokhuzana ihleli le ngoma leyana bamfeatureile ugatsheni lapha manje uyayibona ukuthi ikhona enye into engenzeka ngogatsheni ikhona into enye ingenzeka
lokho asakwenzile manje kukhulu khona kodwa kukhona okunye angaku-eda sijabule thina sizinqwele ngoba thina into esifunayo ukuthi umaskandi ukhulu uye phezulu uyiyeke ukuba abantu bawubukele phansi umaskandi njengamanje bakhona ogatsheni ifikile le genge bafowethu le genge encane iphakathi kwazi inkunzi bafowethu ngicela ukuyivala ivideo namhlanje igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude ngiyacela ukuthi uma umusha wenza okulungile ucenzele subscribe ucenzele nebell ukuze uzothola njalo ama notification uma siposta ivideo entsha siyabonga